Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-Yasimi Iliatohari al-Mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. alkama cetike mandemu amin tanga ina ala fama fe kaba shetana toroma dina wala da sanama min damne ne flambe ama zizala ni Allah subhanahu wa ta'ala to barakay kadugo ke anga sababu nyumaye alkraba sallallahu alaihi wasallam nay dugo ka yere yoro ami dugo ka kan nganawye aka sokma dani munu ga sokma dabbena nu ya demen ndine imbaralla beno fosi hembo amwalihim nun ni anu kan nafoluye sataw sara nyina mo tora balula alkraba sallallahu alaihi wasallam taraka munun toako ye dina darapo korata ko ala ba fe chogo mi kuma kila ba fe chogo mina alkar satama ka sahaba chamana musoma amidu ko sama umma o kerangara mo ko fe o yadde men nun ninu kan nafoloye abi wajibi angomowka anga duko samma ay duko alakra je nyozara mo nyame duko kes ci bam hor sallallahu alaihi wasallam so dunga sanamo ni namboro la ambe folle barkata kere asalama chama ana musoma tobbele je leye kala so tala deli ni sigiro sanama ina anjigi cheken sigiro barka kama assalamu barka kama assalamu muno be amina foka beddu koyma kala so tala ba mine o kama ala deli ni duko sukande yande wuje duko muno no sabatra ka alakra bamma duko muno no qur'ana na sojo sabati anya Allah subhanahu deli ni oduko sanamo ni am seti kama sa deli alaka kaka ala yakama ala ko duko mene anambal aslama bela jelema ibadallah Allah subhanahu ka jong usikum bi taqwallahi alazim malla di yer kula jele ko ay to nga janga sara Allah subhanahu wa ta'ala ni وأحذركم من معصيته الداعية إلى عذابه الأليم ما لا دينير كو لا ديليكو الله سبحانه كو مينتو اي تو انغوتو نفف لا دبي ويلكو على نسراني القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى alaka jomu so ko kam minga ki seko ka kelila wal shinab nawahi azza wa jal Allah subhanahu ko kam minto ki seko ke otolila nifla de ala nysranye jonjo ni ngolo shi chala musola nyenama bi nokoy otigla mama fatule bi aywa mangutu a fatule kabru bi ziyara o ka kabru ko nabi lafiya alkema jodo ala bi kuna wolodi o ma ala bo sikero ke aljinay ala ko bara nokoya anambal aslama bela jalay wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum as-sawaba en manya bla pat temena mi ala de linyere ye ka ala de li mbalma al-salamu wi ba fa ka dom ala de ala kambe sababa maketa an fotala
أننا انتصبنا أخرى فوق المنبر الفقه المالكي أنزغر كوكورا منبر الفقه المالكي سانفي مالك بن أنسك كلام بلو كونو سكي كمفلا أن سبنانا الله سبحانه وتعالى صنع سكي دامنا حيرا لا تشوكو منا أم ألا فما ديلي كان يلي سلام وفنا كان زما دوكولا ألا كان دم سكي نغدا خير الله والدرس فيها إن شاء الله تعالى بالسكينة نجر الله سبحانه وتعالى أنا بولادة على التصوف الحقيقي الخالصي أبي الصوفيا جيلي ديكا أنفو أنا موكو أنا سلامي ما نيمو ونانا ندينا يانغا دوك مكولو كاني فامو ياميني أبي بلي بدو الصوفيا فوكا الصوفيا فو أيوة ندوك كولي زكي باوي وفوكا دينة دو وموكو كا دينة دو التصوف الدين السلفنا صوفيا أنا ما نيمو كا دينة mana manye ko fi ma ba faka aywa nyami jema chela abi wajibi yanga anga sufia saki alla salima kitabu ya fo chogomina anga fote be dona ziyadatin wala no qasani anga na femvara sharia shidombo taka wa anga na siranka fembwala no kera filimbe barala no borala dugo jabbi saki aminena barka obi saki aminena koratani horoma mun ngumbe aywa fasula allah subhanahu wa ta'ala bi dofara uka Assalamu na nga zigala kambi ma Sofia ka ne nywana dem se chefi ka doko ko be sigi ka fa salamu yo Sofia la kwa beta ambi ma min kitab al arif billahi khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am Sofia ma ka mon vo ni sigi yoro na ya adalu kel ngale bele jele taledo Allah ta'ala ka jonga sanuma aywa alkara sallallahu alaihi wasallam ka barade وكا غافلا الشيخ احمد بن رحمه الله الفلاني السوداني الله سبحانه وتعالى غانا فلاكه انيرو فرف مباندي سو غوشين على كا جوغا سانما ميني ايوا الشيخ احمد بامبادو على ياندمه على غانا مونوندي فرافيناما الشيخ احمد بامباي او غانا ودوي ودلا ايادون كوم ما جيمو بي سونغو يره سانغورتا انفي مو غانو كا جياي وكما كتابي مطلع أولى أبمنا ما جمعوا به على كفلك سر كير الله أكو ولا يصدك مدى الأزماني أن أخذه كوني من السوداني أكو لا ربك نغفي نينا ينيو دونغودو واتدنا مناجي تشوكو نربالوني أننزالي نينا نغفي نينيو أيوة كان بانغا غفي منكو أسبب باي فرافيني أكو إذ أكرم العباد عند الله أكهرهم تقوى بلا الشباه أكو جملة في سماندي الله سبحانه وتعالى يرى كو دلون دا كيلور لا تفرق دلون دا فرق فيانا دلون دا جي يالا أكو الله سبحانه وتعالى كون يو كاني لادريا دي جومي من السرا على ألاني على ألا دبو فيك تمي أكا جون توكا أين نغاريندا ما جيموني وكسكا فاميا كافو كو woro jema na blema abe Allah ta'ala ka daveni wolo fi mana jema ambe Allah ta'ala ka jonni Allah ta'ala de ambele jeleda mo bi nyonda nu ka barade mo ti nyonda ni far ko kilori aka kitabu al musamma bi masalik al jinani fi jam'i ma farraqa fi ad-daymani fi at-tasawufi aka kitab misal sufia la ka toko da ko masalik al jinani pmanono be ta odela ambe Allah ta'ala deli fitini mina fo ala kan deme dala ne ka sabati aka fo fotuko nyumana dala ne ka wala ni aye ala ka do dusukuna ala ka barana ko yambele jelema sufiya ala ka ba joko ay sahaba kala joko sanuma mina ala ka kira ka sahaba joko sanuma sufiya ye ode ni mamia sufiya kala ka shidon ka sufiya labar abara tuko nyumana alhamdulillahi rabbil alamin o tigla ma be tama ala ka sunna jeleka alakara baluna minga na faturaka o kuma foi kana saki kaba sufiya ma kuma chama mun vora jamana labana sufiya kunga lagu shili kan chama mi vora sufiya ma jamana labana gafe ni mun zabena ka sufiya buruja jamana labana o bere jele sabena de larabu feteria no fe o be sabena de larabu nafolo no fe o ma sabe ibtaga an liwajhi llahi azza wajal ama sabe ala nyada nyinni kama
o de kama a gafe bakelendi se ne gafe nunu ngelela wala on jigi kan alala Allah subhanahu wa ta'ala am ala fo am ala barkada Allah subhanahu min zona aywa ka sofia la pasa aywa pamena nu yewulu shuala ala ka kilinya mandama ala ko ka ala ya kama ala ko ka cibani asudinga sarma barka kama qabla ash-shur'i fala maqsadi yananga do o wala dala أقدم تفصيلا يسيرا على الشماء التجمع القيادة الروحية بالأمس تثبيتا للصدور المسلمين ينقدو بي ولا دالا سوفيا ولا دالا بنا فرباشا دا كونيا فلادي جروب ما دا ليدر سبيتال المسلمة دي مالي عيسكي بامينجي كونونغو أنفا أنانغرا موكو سرطان مدان حجرة مصر لا بانوانينا كابين selfranjala kalo nanga mala rabukana ko zol qaada ka ben otle ta an kelema alkaba sallallahu alaihi wasallam ka hijra samba kele sangame nani an binan an kele ka beto wabusan aywa le 3 septembre 2020 ma sikin kera bangonna aywa alkaba sallallahu alaihi wasallam mode ka misrila ala sona ala yandeme groupement bureau national al salama wele groupement dine tasra koromo wele ay sufu wele groupement malko bon ansaka kaladon wele groupement ahlul baytu wele tasra koroma aywa tabulo bedo pembe keneka ala sona kunungo alhamdulillah rabbil alamin ambe ala foka barkada anjigi nyana alala ala so tala yandeme ay qur'an kala ka jingi shen keme ani shen ta ani kele torobo yambla barayna wela yini min vo ala kadda jamana yara choko kabbi kadda tabulo ni la halaya kabbi nya kanu bisigila ka nyefol fitininge ka baran ka deme ka salame to indeme ka manyamo deme basabu mabado baby ka jema manguto ko fima do ode uluka tabuli opma menda ye mendikila ye aywa laysa al khabaru kal iyani kibariyate ko min nyerep mbake na kade anya demsen de to korbo kunye bara da juru de demsen munuma o yemi fo anyene mbarayna o kanga fara nyonga ka Allah sataraka kitabu kala ninjate kerkerale na ka ndama kashi Allah subhanahu wa ta'ala la ka duko ke islame to nyere groupe makala nyini la nyini be groupe mabulo na sabatira farafina bil lafiya mali bil lafiya jien bil lafiya parce que anga farafina tele bi avant islamiya aywa Allah siliye dina tasra korode no ma nyama yo bolo di nyoma ka fadanya bo onu nyonje ka kelinye ka fakile bakelinye no lu yo joro la no lu nyeku mina no lu dajuru mina ni mami nu te famu yaka ni nana ibi take u kerefe ibi take anyiru bandake andi lagoshi andi doya ira kanan lagoshi ikanan doya anga balu aywa balma yaka anga balu sinji yaka nanzira ala fama feyi ala te sarane ka kewalila ate nefana mina eka kewalima ala tazra waziratun wazar ukhra ala tamamina ma kajurumu yeminge abu sara odela en khayran fa khayr ni herado eden aywa batna falo soro wa in sharran fa shar ni torodo abu nabi jinge edeka ala kangi shama okuma aslamo o baray ngani yabbele bele bakunye kaduko ke tonyere aka bara temenu anabina bara kuramuno mboloda kasay kaduko ke al-islamiyya ye kaduko ke salama wiye jen fandan nanina kasay kaduko ke anga jamana ya bela hala gele mi ngona ala ka boda dama kasay kaduko ke samiya kola ala ka jinyumandi o keneka alhamdulillah rabbil alamin barad da cheto groupement manyema mal aslamo bela jele ka manyema ash-sheikh satan madan haidara ay dakuriya flake ka barad da che adakuriya flala ma devla bala mba feka o wala salamawi aslamo ku hakil tola nanya hakil tola insha Allah ta'ala nga jela bobi nyela harafana binye akap ma folo dakuriya fla folo ako salamawu ko salama be fin be de sanje ko nga hakil tonna ko nga nyino ko o kore nga salama bla fin be de sanje o man yi balma ko salama do kaba abana akara jamu kelenyo akara kilor kelenyo ay salama ya fara nyonga kaba abana
silamaya ko kaka hina nyona silamaya ko kaka kono cika jira nyona ya kono cika jira nyona silamaya ko akana nyon java akana nyon namara akana nyon hashidia akana ke nyona ay balo balma balo njogola ay balo shinima balo njogola akada kunya folo mbi faka jominga ko nyefa silamo je watina koro ode ni yanga jamana mako ben nabi ay to anga silamaya bla fin ben sanje الإسلام يعلو ولا يؤلى عليه الإسلام يا دي أيوة سافلا فويت الإسلام يعني سنجي ننفامنا جل تشامن به أيوة جمانا كبي أبي نوغيا تكوني فلانا لبا أكو تاسرا كرما به ماما بي الله سبحانه وتعالى بتو مالكم أن أنسك السركة أهل البيت أيوة قادري يونو مالك قادري ما به مالك تجاني ما به سازاليا مابه الاسلاميه دين تاسرا كورلي مابه ko toynga nyamaya toynga bara de nya joyoro ko be pmo fe da kurnya kele ko ba nyina ve alajati kama ngira je yoro mali koroni tlebila ban kenye kala kwanga kenyen kelawi kwanga ke dlali kelawi kwanga na ke chen kelawi kwanga na fitne deme ambe je yoro la kwanga jike fitne tasmaka ambe je yoro ayin fo bina an ala qawli shari al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fitnatu na'imatu la ana Allah muqadhaha aya jo shari'a kisaminga ninne yo famu ninga aywa kalambaliya ودي ألكركو صلى الله عليه وسلم فتنة دامي عبسنا نما وما فتنة كونو على يدنا على كانغشي أيوة الله تعالى كدعنا ما وكما كرف اللبانا كسرك دو أنغ ولدا لا أودي أسلامة جمانا مسلمة جمانا أيوة كورون تلبي بني كنيكالا أنت أسرع كورمو سوفيمو أني مني أنفو في أنا أني مني أيوة أموا كوفي ne kundande de kamin nyikodon mfo model ka fanyi folo ko ngo ina ay tata juru sara anyi rubeya amana gele chugo ba fa de ko dem so ay sabali o sufia de yamolo la ko yam va fe anyi la ko yam ko fe ni angara mo ko yambla o bara labbi am seko ka ko wala salamu ya salamu ay tanga sabali ko imbebi nya sabali kono abebi nya na nyolame abebi nya na ko to nyondala anga fitne a wulle ko fe ni dlalo dlali fora uko fitne ko nana min chena o bitaka dango soro mandi na folo min chena o chene ala kangi shi ni min tura o tole o niti kunubile na folo ndi sakibile farkolo min jongna o jongne o te saki ka farkolo jonga baliye bile ab saka kene yakoni ngana farkolo madele ka jongi ay fatal awanu wati taraka dange ok maninde da kurinya flaye ka toroba deme ka al-islamiyya deme ka al-islamiyya ma nyamo deme alakra ka sunna yo de wati be komo ka nga nyamo de deme alakra ba yan lamo odeka an kan ga balwa kan nga fatwa ka korfa laba ma fo kanu nyonyi ko ka sabali ko bolo dawdu suka kan nyado ya famiya ko nga ngo mannu ko politiki bala subhanallah anda politiki do anda nyini ka do ama siki ya politiki kama nga ni politiki minye gongo wuli ka kango seri wolo ka ami wuli ka joka o politiki pimbe anga bara ini ndamade anga dine andambe ambokolo ni fembe feka maga ola abi wajibi anga wuli nama wuli anga fuye anga wuli ka jo ka pma anga dalu alkarba sallallahu alaihi wasallam ka pma de mar aminkum munkarana muhammad mande mbe ta ka dugma ko kalfatu wala mbe mande ngal fama kala mbaw assalamu nim mawma e cene ko e dodola nim hodu kofe nim hotta kene minga fal yughayyiru bi yadihi natiki sumayra tan hodu ka yamaru yede aka wuli ka jojjona ka pme cene kumbe ki bulo do ala ka yelema kana cene kana saka kebli fa in lam yastati fa bi lisanihi natiki ya do ko fanga ta ala ka bulo ke ka pmbe aka pma ni dala ne nyumai aka pma cheni kana seka ke ka soro sebai aka seko beke pma nyuma foli la jango cheni kana ke fa in lam yastatina dasaru la fa bi lisani fa bi qalbihi aka kon adu sukuna wadhalika adhaf al iman nga ko ka koydu sukuna ko yelle maniya bela jelela la fulei op manan leni geleyo geleyat leben geleyo geleyat bena
gilami nyishimbe anga dinema gilami nyishimbe anvasoma ande sira davenjinya kapma ola ambe pa ola Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ni mami nyanganu alhamdulillah rabbil alamin bangano ka ni mami mbanana e bakara makabana okanga ala tanva fika chei okuma mbafu kanyo ka bolo do suka oka sabali ni manu anda fa manyada kama wallahi la ilaha illa huwa ma qultu hadha tazallufan lil maliki ala badon la har ala kan yin ngala ni kuma no ande kan vo ka ambe feka gere masakela ande ka fo ka mago be fendo la ay amba fo anda mere kama ambo kolo amba fo anga dine de kama anga nyina mayela andi fevla min vire nanda tereme oyode andi sira davenyola ni jora onye fe bonyi opma bi wajibi ya onga nga pma ka nyuma vo Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ningunye dakurinye kelenye ka salamo kama nyema ka kunongo dakurinye fla nyefo al-salamu wi insha Allah ta'ala salamo ya mine jamana fandan nanina salama bil lafiya jamana bil lafiya insha Allah ta'ala toro ko hera ambo lakali alaka keti alaka sameji nyumadi alaka salamiya deme alaka salamu deme aywa alako kaka alaya kama alako ka cibani asodunga sanama barka kama wal ana hadha awanu shuru'i fil maqsadi sisa ngone ninye anga don wati seleye anga wala dala يقول الرجل الصالح العلامة العارف بالله الشهير أحمد بمبا رحمه الله شيخ أحمد بمبا صار بألكا أبقى بما السلام يسوفيا كا أنا ولادة تمنينا أقول كلافين كتشان nga ko kalavena min nafaka buka teme abeka ida madofo ola ay fe dofo ola ako fanafi ulumi aidan ma afad sahibahu khashyata khaliq al ibad ako donu bela jelela min nafaka bona bay min ya tigise ala nyasra nyema ako wazulla wa zuhda wa kathrat al adab doni bela jelela nafama doni min ya tigison aywa yera majingina aya kalamba son jena bana aya kalamba son joko nyumanya chamana wal iftiqaran wa tawadu'an jazab ayata aywa kalamba sama kase aywa yara kum majingima Allah subhanahu wa ta'ala aywa yara majingima assalamu nyuni alhamdulillah rabbil alamin sigita menina wala ko njoraya alaka ngana alaka nasara kayra la halibi abeka doni nafama islamia ba fo femi ma ko al ilmu nafi'u doni nafama abeko de tamashin ka jira ana alaka nasara kayra la ko wa tahara al qalba wa nafsuhu qama wa min ma'asi khaliqil wara mana ama alladhi lam yakun hakaza falam yamna agadan min nari rabbina na'am wallahi flaga afsa arab kana kojugu ako don nafa may doniye wa tahara al qalba doni min nayi dusukun sanuya ninde sufiyai dono don be dusukun ko kaje kakanga kabo yere jira hashidiya yere bunye ha jin kanu kabo onokowla wa nafsahu qama doni min bereda nitigi nikuna fonni zona kaka aywa wolo masru bwa yere la kake ni nyumai wa mimma asa khalqal wara mana doni minye akalamba bali Allah subhanahu wa ta'ala davon daba masa kotalila ako doni min nama ke ochokoye doni min ni ama akalamba bo ala kotala ama saka akalamba ni kun sanunya ama saka ni kolo kaka ala jon nyuma ni ako o donisiya lam yamna gadan min nari rabbina na'am ko tse ka tiki bali tasmana dola alkiyama parce que alkiyama jodo sokma da jona ma folo me maloka lebu ka ke janime dokoy ka janime nene nala bo ka jon to aywa jab pangabla ko ma sabade doni ba babola o de la ala deli ala kananga kalanka dalu yanga kiyama ako وأفضل العلوم بالإطلاق توحيد ربنا على اتفاق وبعده التفسير للقرآن ثم الحديث قاله ديماني الله
ako afdalul ulum bil atlaqi ako kalan fɛn ye fɛn siya caman ye ako nka kalan fɛnw bɛɛ lajɛlen la samandi ayiwa dɔnni sidɔnbaw ka ayiwa bɛnkan na ɲɛ bɛɛ kan tawhid rabbina ala ittifaqi o de ye kalan fɛn min bɛ ala kɛlɛbandiya ɲɛfɔ o de la manhaju tadrisi min kun bɛ anw ka kalanbulon kɔnɔ yan yani nin dile kura in ka bɔ an ka karamɔgɔw kɔrɔ an ni nasi kalannen kalanden fɛ ka se hakɛ dɔ ma o tun b'a kala sifatul ishirina de la a bolola sɛbɛnni tun bɛ kalan an ka kalanbulon ninnu fanba bɛɛ kɔnɔ ala mankutu mukan ayiwa alwujudu sifatu nafsiya min ni ayiwa ala mankutu fɔlɔfɔlɔ min n'o bɛ ala yɛrɛ ka zatu sabati salbiyatul khamsa ka fara o kan o ye 6 ye ani maani sab'a ka fara o kan o ye 13 ye ani ma'nawiyatu sab'a ka fara o kan o ye 20 ye denmisɛnnin tun bɛ durusi nin de la kabla an yasuma yan'a ka su o de kun ye sababa sira ye an ka kalanbulon kɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ o de kan wa hali bi a ye to an ka segin o de ma o kɔfɛ sa ni si kɔrɔbayara ka se hakɛ dɔ ma o bɛ tawhidu bolofaraw ɲɛfɔ i ye ka ayiwa alahu subhanahu wa ta'ala fɛn bɛ wele ko filankafo ya ala hakɛ la n'o ye bolisɔnw ni kɔmɔkow ni ayiwa jinɛkow ye k'olu f'i ye k'o bɔ yen pewu ka ala tɔgɔ sanumanw barika ɲini cogo k'o ɲɛf'i ye ala bɛ deli dugu sanuman ye cogo min na k'o ɲɛf'i ye kuranɛ sɛbɛn n'a nasi a sɛbɛn cogoya n'a baara kɛcogoya k'o ɲɛf'i ye n de bɛ wele ko tawhid hakika o nana ni kurakurani min ye k'o dilan k'o fara ɲɔgɔn kan k'o masiri k'o cɛ ɲɛ ka diɲɛ mankutuba siya bɛɛ bila o nɔfɛ o bɛ ka kɔmatɛri kɛ ani nin bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ala y'a seere ye nin jɛ ka ɲi n'a ye nin fanga ka bon n'a ye nin sinsin bɛ ka tɛmɛ a kan wa nin ye mɔgɔ se ala ma cogo min na nin ye ta'asuru min kɛ a ye nɔ min bɔ kura in m'o kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn n dugubakolo sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan ŋanaw n natɔ ni silamɛya ye yan k'a sɔrɔ yan ye jiritu ye a ɲaaminen don fan bɛɛ tun ye kɔmɔko ye fan bɛɛ tun ye bolijugu ye fan bɛɛ tun ye kɔrɔtitigi ŋana ye n'u ko i la pan n'a sɔrɔ i sen de ala ma a bɛ nɔ bɔ i la k'a sɔrɔ dugumakolo in tuumɛ o cogo la ŋana minnu nana tu tigɛ ka ayiwa alisilamɛya jiri turu ka ayiwa bolisow ci ka kɔmɔsow ci ka misiriw jɔ ayiwa a fasow dɔnnen don a tutigɛ jele bɛ kabila minnu kɔnɔ o si dɔnnen don caman bɛ kuma gɛlɛnfɔ la jamana laban na an karamɔgɔ ko kun dɔ cogo ye dɛ n'i y'an segin kununko la o b'a da de k'a tigiw kɔnɔ n'u tilala waati min na o na sɔrɔ ka fara mɔgɔw kan o tuma a min cɛ ka ɲi an ka ɲɔgɔn bonya o de cɛ ka ɲi sirifuw jɔyɔrɔ o baara la o si dɔnna kuntalakaw jɔyɔrɔ o baara la o si dɔnna Samɔri Futi denw n'a mɔdenw Samɔri Futi n'a ka kalandenw n'a denw n'a mɔdenw jɔyɔrɔ o baara la o si dɔnna Sheikh Ahmad Masina ye min k'o la jamana in na yan o si dɔnnen don Sala Worobobo Masina a ye min k'o la yan o si dɔn mɛ Muhammad Abdullahi Suwadu ye min kɛ o la yan o si dɔnnen don Sheikhana Ahmada Hamahulahu ye min kɛ o la yan o si dɔnnen don cɛw ye baara min kɛ yan a dogolen tɛ Mali tarixi b'o si dɔn alhamdulilahi rabbil alamina a kɛra ŋana minnu fɛ u ka tawhidu kun ye sifatul ishiruna de ye n da magara faso o faso la sisan a bɛɛ tun bɛ tawhidu kɔrɔ in de kan a bɛɛ y'a dɔn ko ala kɛlɛbandiya sabatili tɛ maa bali ka kuranɛ nasi sɛbɛ a t'i bali ka ayiwa ala tɔgɔ sanuma sɛbɛ a t'i bali ka ayiwa alahu subhanahu wa ta'ala ka ayiwa dugawu sanuma minnu ɲɛsin bɛ ala ma a t'i bali k'olu kala a t'i bali k'olu sɛbɛ a t'i bali ka sɛbɛ don i fari la a t'i bali ka nasi ko k'a min an ka jamana laban na bi a surunyana yɛrɛ ni maa min mako tɛ ayiwa ala dama na f'i ka siran ni kuma ninnu fɔli la ayi an de siran nin na an jati tigɛ an de yɛrɛ yɛrɛ la an b'a fɔ fo ka taa an sa sabu tiɲɛ de don dalu jɛlen b'a kɔ dalu jɛlen b'a ɲɛ Samadu Bamba ye ayiwa o de ɲɛfɔ sisan a ko wa afdalul ulumi bil itlaqi tawhidu rabbina ala ittifaqi a ko dɔnni bɛɛ lajɛlen la fisamandi ye ala kɛlɛbandiya dɔnni ye ala kɛlɛbandiya dɔnni jumɛn Maliku bun Anas n'a ka kalandenw balo na min kan n'u fa ayiwa taabaw taara a kan gafe minnu sɛbɛnna o la yan a kitabu barikalen dɔ b'an bolo yan ko idaatu dujannati fi i'tiqadi ahli sunnati kalandenw a y'a kala ka si dɔn an ka tawhidu b'o kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin rasala Abu Zaid al-Qayrawani donda ayiwa tawhidu sɛbɛnna a bɛ maa wasa Alisa Ture ye tawhidu dɔ fara Lakhdari kan
حل المسائل أيوة $7 أفه أبي ما سي ألم على كان بسبب ما أكو وبعده التفسير للقرآن هم الحديث قاله الديماني أكو توحيد كوفة دون بلجل لف سماندي كو دي القرآن دوني كامنا كام أيوة القرآن نسوك لنا فوق نسوك القرآن تفسير لما هم الحديث قاله الديماني أكو كوفة على صلى الله عليه وسلم كحديثه على بك السنة أكو كلا كوشيدون أكو أيوة الشيخ أيوة محمد اليدالي يوفو وخيرها من بعد ذا وزين المتفقه بغير مين أكو دون بلجل في سماندي من بعد ذا توحيد كوفة وزين أن تفسيرني أيوة حديث كوفة المتفقه بغير مين كوي فقه كلا دي نغلو تمينا ني أيوة نيامي تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون ني شريك كتابو لجي أبebe fiqhu kala blani njoro indela ala kile bandia kofe Qur'an kofe hadisa kofe fiqhu kala debi al fiqhu dormbe wele aywa ko fiqhu oye sharhuma fil qur'ani wal hadisi wode fembe qur'anana fembe hadisala ko wala ko nyefum ko wi assalamu ulama urasukhuna be fiqhu blani njoro indela وعلى صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الفقه على علم الفقه في كود دون كانوكم بالا ودلا كو ايوه نمهر من دون من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اولا الله تعالى يمين غنو نهري ابو الله فام يا ديننا ودلا كل دين بلا فقه دينتين فقه تعالى ودلا كو فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عبد في كود دومبا كله كو كاد الله ايو كو كجل الشيطان كتم على بطولا ma bakelenga min da fiqhu do asalama ninde ko fe jamana labana busa de nana ta fiqhu fe dalano den nana wuli ka choro fiqhu la ka lagoshi ka buruja namanya kwambo nyefo ne ka pama kan demsenga ye ami makoro kando ke ka datuku asalama ala kan ngana se ko ngana ala saturi ala kana sarakaira la aye lakhdar sharhu min ngana to ko halul masaili في الشرح مختصر الأخضر بالدلائل ومقدمنا أكو بمفهم يالي بلاد مبارينا كو قد ظهر في بلادنا شرذمة متشدقة كو دازاكو جمع كله دبانينا كبين على سعد تلما كو كما كو داترو في كو دمبا ولا أبو ناني أبو برجا كو في كو دمبا نونو ko kafiri fim aywa fiku aywa kalamba nunu fiku kitabu dilala nunu ko kafiri fimaundo ko ka kitabu ko tushbihul asnam al mudallila ko bi aywa uni bolu de ka kan boli munun be mofili boli munun ni aywa udilala utigu fe ka shawni mishuni sagawfa o ka ku ke alay ko la khadaru muqaddima wana ashiri aywa ashmawiyu الرسالة عبد القيرواني الشيخ اللي كان بولو دكا كو أيوة على ساتوري دكا يا شيري كو دو او بماتش كو فولا دو جاغالي لا كو يفيكو كتاب نون بوكو فرفرا كو فيلي بولونا بول ما فهم بيالوكا كو دو جاغالي را فو يو تشيكو فرا نيونغا كتسما مانا اولا على ساتوري دي يا فني ما فو كتابي مقدمه لا جدما nga kasoro de mbeko fe fiku ben njore inde la doni ba wolo subhanallahi munyen ndem sen nun jagele aka kenen goyinga je maya wa wal ma fejume doni ba kisekele doni ba ulama urasa kana chekele ama fiku kala boko fe njamana labayna dama ambala la ka dide ngulu yo shuru me fiku karamago ka o shuru me fiku kitabuka na insha Allah ta'ala amba vaula pasa amba ngaramago la pasa amel lakhdari kamina lakhdar rafa sho khallu amba la pasa fasa ya kase ama basabanya do tiende do wambe tiende no fe amma ko tad kap madavenya da kama amma ko ta maka sanuna amma ko ta maka warla Allahu ghaniju Allah subhanahu wa ta'ala banai fambe Allah subhanahu wa ta'ala wa alai laydu dama qur'anana wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha ko ambe garsaka bale alaka anjena ni Allah subhanahu wa ta'ala ka garsaka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي للأطهار المصطفى من منظر أطهار المنظر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما